nastavljamo pripreme za doček naših mladenaca. Dekorateri uveliko pripremaju salu, postavljaju zlatan escejk, cvetni zid, zid za šampanje, sve tako dalje. Pošto na svadbi smo pripremili dosta lepih ceremonija za doček mladenaca, jedna od tih bit će uz svadbeni marš Mendelssohna pri njihovom ulasku male balerinjice koje će dočekati mladence, bacit će latice od ruža. Eto, vidite kako prelepe latice. Uzeli smo veštačke bele latice, tako je tražila Vlada, a prave latice ne preporučujemo u prostoru unutar zato što može neko od gostija da se oklizne to što tamo nose štikle. Prave latice od ruža bacimo na izlazu iz crkve. Da ne bismo bacili latice iz luku, to ne izgleda lepo, pripremili smo ovakve korpice, znači svaka balerinica uzet će po jednu korpicu, iz korpice vadi latice ruža i baca. Osim latica imamo i ovakva pakovanja, to su svila na srcu lenca, srce je simbol ljubavi i sreće, tako pored latica bacit ćemo i srca.